rain koira pho theria che closur hini rain koira ke thom phom tiarni wathalangso lem salong rada tumpeni special general amai kangni padopon pini labang so amai long special general meeting mate lam theki klang pona tengke lanon ke do bom wathalangso lem salong bailo alama puthake aban ke do tang ke nangnelo pusinon ke akimi bailo bangsi riponang popusi chethan pon ladake A class B class do pusi rat angno than pachini pon apranga tengke kalilonon ke skola longso se uniform do pon rep poputa chethan pon A class atum ke inut ang bong bang pho an sel holder pi pon long puta pupon lapen latum lem salong ajata undun lo pusi pachini pon election ki thordun punon members punon lapen B class atum ke only sel holder an chot lo lake election ta thordunun elo members ta don elo pusi pherang kya thengno ningje pon wo thalang sopen khya diso kido life ini kopi athesi la bangso mai ke deng nang kok la pini ladak ni liga ke bang hadi as observer cooperative department as liga bang hadi observer as observer pen dak mane nitum dak hadi la bailo putha hadi la lems lo bailo hadi non bang aprang bailo teng dolo hadi sita men non bang uniform nang ji pialo non bang all india hadi isibet bailo pensi akam pasuli nang po alem skin long kami lasian po la long kami tindak hills area long ke lems pusipulo bang bele long ke peksi pulo dak bang ke lems long ke nili tum bang ke la sela so alam han sidang than sidak bang lo aprang bailo par sab so prekche do ko khadi ki prek ki do e hai tami asap so prekche bangela A class B class po bang non dak et pon aprang bailo long ga ave la so A class long bangela members bang non edi share and thurang padi 500 है each inut long 100 rupees adi inut long adi inut mun islam me 5 kali enang mangke sisi long di pasta an 6 long company tu masalah adi angkela 500 pet nang po adi angkela so share bangke A class long sidudun po plus so member bang adi shareholder bangke A class long doko angke hala so A class membership enote mane da kupisi la lems long ke doma di enjoy long ko da lems long ke election every 5 years the election asan da do election da dudu long ko as a chairman ten long ko vice chairman asan dudu long hadi election thodi long ko angke da pipi ma la da long alang tum lems long hadi pipi ma lang tum ki klem dam dam ala right dolo je karju dunji phan odi da hin ko no ma akam da mi alang hadi business thak da me karju right dolo angke hala ekta bangke B class je B class bangke hal bangke that membership and po hal bangke 10 rupees pan hadi sida mi alang bangke ke enjoy bangke apawar abi hal bangke apawar mi lak dudunong pe ke do bangke sida me la election height dudunong lelo just only for members lunch olo bangke la so adoption of thak sini dikhi bang hadi as a special general meeting and lunch